Tu na si was na kayo bain ko was matlili matlala musenge kadash kedasta lenak luke male moktoba bange kat kulon chin kat ke molash ke kat kain mano mol chun len chinge naro yok shibe gadin ganda kaini ay taile ke malutut musenge ya sheta ka ke Jeremiah saptakosh fastemi kosh ngisngalakosh ke belsinga ngaye muses soko kaluga onge Zangesat kanilasha fakat ndak fashnamit. Aun suko mit nge bange kadin dipsela fakat fashnamit. Kaksigin kat kemet wies magos liye ke video singe kalipsela ma kaskat ngan met wies ke murala shutwe ke onna kato lalosma kat onna kato lalosma kat dipselangan kat kilo malap na sin kat ke los kain ituani orela shilela shilalo sin kain da kain on kaskat na ke pelsinge kate dawak na fastnet in kain the Kakataya Kimalutu Chimash missing Eldaka ke Chermaya Saptakos, Fasimor Kishngalakos. Manakalin kum dam dal kenye, Kiarulom, Penlakewa. Napanangara Anganakilin the Kaloman, a gospe marshke background on Gepelsingea, Coxerin got Moulla, Katan Kishil and Sasha. Sivelash no missing a facmo Ahknwacsnwacsye Kowosla,
Moulla. Ahknwacsnwacsye Kowosla. Moulla. Anakilen gumbe namle Samuel wakik. Tu on assume Seollashke wa finen Alabama. Kadakola kadin vashtamit ki malutuchima arsh kiroshinge. Kaksigin kat ki oye si maike klanches kadin ganda kani kiyange. Alana yokshi be kadin ganda talik. Awiyan na naklashan ki kastan kat. In kashikat. Katli ilala na foshak pela. Ki kainin oye madaka in kishang pela lalfungi lasha. Katli pela. Mwit makatla lalfungi finen White House nge. Foshak. Mwit mayakin mwit kol nge misinge foshak na pwai. Nara katain se wuwokin la. Kat papalikas na sish kadin kain. The cupping on the lin like a gaslala. In kain usye na sish. Nanakka sikadin tufin kastan kat mayen. Panakat liye unfold yamadashne. Kashaw fele ma wangen le. Tashak the gaslan gadan nituk ma bat. Na panangara ki pel singe mana yok si pesi. Nga kumin kain. Akkay ka tuin lalal fungi la shirin kat papa. In pailang ke Jesus Christ makat tu feo. Kosliye mkuyu masikyak misingi felang. Kaya kikat karas na airport ta. Katakilin la. Me anan pamit masomurik ma. Namdan kaya katikinisan ya lang Komentala shutdown government. Nga wakta siya nga nga loot. Mun nga liyela. Mwit nga supaya klain. Oral decision in kashikat. Forlata na. Anan talik sishikum da amin. Anan titalik. Mwit masom lut. Kilutut talap ka. Mwit masol na mwit kol. Na pangayan siya ma. Orang ata ko. Alanay ngan kinin. Akalim yake. Event na yok siya ma. Kung dasano ingin na. Na event singan pa. Akalim yake si testonika. Sapta akor. For single dolu na ki. Single algo singan. Kat finli na ki. Mamasmosta akalim yun na siya. Tana. Event siya kat sano nga. El uku krap pasi. Trumpet siya nga uku ki. Na pangan pel si event siya ma. Biblical scholar nga fact mo. Rapture. Na canon rapture siya nga pa. Event siya nga sikyak metikita ko aklulan lem. Parang aki kuminsum siya na liye ke si testonika akos. Was singal dolun ke singal alkos. Kalmeyen pa. Mwit na kayo malalal fungi in Christ Jesus ke misya auliyak lal. Så ke mano sa siya sinagipagan niyang si Jesus tes osyo na sin Jesus. Siya let del taga longye in foka pel singen. Ke rapture singen. Na doko mas singen vakla. Na kat finjak na mul ki sikyak rapture singen. Akat matlalal fungi etalakyak kat nagipagan niyang singen. Na ki second coming na pangan pel si ma church efaloko. Church efaloko. Na ki oye sa flash ma william to ki second coming sila ngayon. Na masing akum nan ka na ki arang asaman ki shutdown lan government ko forsak lan makatlalal fingi makol kat ngayon. Katakilin pe oye masikyak finen New York. United Nation ki Belgium Preston Israel el tram matngit te fokle. Akalemye ten sesilalos kiripin oye masikyak finen Israel misingenge.
Meunchi ma shiken martun ma en Israel Wolfgange. Nara Paperella protest masikiak ko shunigesta be Facebook adana kata metne sho ma protest nge met mga te sikiak na inge na sikiak na solshin alanen merge pa orek magunjak sang shuk pe metne na pangagata mama kata lima eliam singe ana katli na ke yokali molin mungu am singe molin casting molin ren lasha Upgrade met tolu akos orek man siya usain kan muli tausin lu tafo na tausin tolu ke bedroom lu ke apartment misingi ki katayan nge na kalmeyen pa average living cost katwin shron ke bedroom tolu ka akos ilap kan na ke akos kachanong ke bedroom lu a kat siya ko siya kat pasana a perspective di kat involve ke katang sin involve ke Nara pel na ilya si pakatashkem singing ke itak lagata insurance to loki mange na mete fin mas teleono lefake mange wangen met na panangara katmata wak kindiela mama sikyak nga fingat lima upe skin nan ka na ke ye koshi madel bak mo tripulation nga ma akademiya ke pala ke fakyak sapta singal dolu nakna somne ke sapta singal dolu fos singal alkos pel singan pa Eric makanyak namba si man kengan on course la makia ki ke moton shum ka ke menum na panangan metma as access line mall itu lela ala na yok shalin mga sikyak na panangara kadangat ang lila survival of the fittest singem da fale nang ako me finin shrylak kataga nagikaslan ka at nakate ala na matake fear ana kadin sangeng na ingin na at kan ang lila ko lemil fakikasla mo ngako minde sangeng il fak mo fear not pange katashi pemarang alingan kingaslan ka the passion silakan taka riti ka lutut kingaslan ka atni mayen finas kesen siyak silakom ke ay nasikanin issue top nagash ke papal natash ke puk ongolangos no ke genesis somne ke fakyak top nagakesen siyak lash nge hashke na mista si mata sukke pel singe mayen tukunan Portland ngalal fungi mo oye masikyak ma ice ka military nge orek makanyak nage insuk protest nge ekeleka penasiskesh Seattle siap matawak may kaya na kanin faka pa kat fin siklagen mga orek lewe kesipin orek malasha kakat Kashasin matata te kat crossfire singi pangamta sin kuna crossfire singi katalukin nakatamit ma anadalin alana sangalik sugin folokon lange papena siskesh kilomalu siskesh nge kat ngat si fan na idalevine cross na de kate mix na kat finti ash paperwork lash ke passport lasha I-94 lasha ka proper documents mine in the ka efin negative citizen efin katma ashiko class na finanye na aw
Ash, tadak ta kainu takla ka tigiyagi kat ke tension ngi. Ngat talila mwete kasha sort out yakle ke tension ngi. Na konfin pang na ke embassy lash ngeta na phone number sina luo palal dalma asha. Na met kateni na etu bukat fakana ke met ma stack up ke paper folder man ke te palal dal ngete. When are they gonna get to us? Kata pange mamara kateni na katinale na ten try laki nge na. Nara ke nga di mama sikyak misinge ngange. Masima nga think positively ke mana pos masikya ka na in mailyange pa. Nga kumin kasyas na urine god. Katin kasyas na urine god. Katin foto to yang napan urine god. Na pangepel si mga mdawa kin lom si ken matawak sulpe orala self-examination la. Nataliktik nga kalam ke mga suman nga. Nga tigin si nga matlan church si. Nga tawi si. Taman kan lawalan. Nga riti paepal. Na fin patalik natas nga katelotoyen ko. Akalimin na gimangi. Pero nga fan sinta likmul, sintik masak na high school nga natas nga kimwel. Nga itala kawak lumwen. Dahil ki kumin walal dalda sakta. Nga kipe pelloman nga kumin tuwani. Nga kipe ka din tuwani tukun nututa men. Papa si taliksi. Nga kinas pelak kumge. Naral tukun maala pangon niya. Papa as mga deramen kawak laga fakangin na nga mo. Kanila mo. Taka pas makaderang eh. Mayen panang fak nga kate falay talik natas ngini end up ke maasin nati wangin makat kanarake. Pela leilya. A kaksakin gat lagat kain dako in kain dako ini lutut kin gastal misinge. Yang a fin sak mo malutut si mataka na sis misinge ngayon kasakat ki auliyak si bapang malutut at kain bangon kat na genge. Kadin kain me Daksina foreng na sinkat. Ta Jeremiah let ka sham nakadeta ka lupse luti silal nge indi lang ako me ngais fakya mal sham kun nge nake Moulla shifena. Na metiget fast na meta ngan usi me ons ko ngayon sang me masterik sham lasha nangan ka nakilin pe met wiyas matagal ngan mo click share ngan kain me share mamakatas kaya na sin met wiyas. Na panangaro ngasi ons ko ngayon onki pelsinge nga sherry makatash kaya nakatfa praile vashnamet ki malutut ma asha nakmaswiya ke ons ko ngayon in mo kanike stape taganike atol lal kanilasha. An bain ko damdahil penita ikinis lumalap ke utyak luman Stepe
wiashma katakilen ki video singan an jul be pain kos na kay wama uchak wigat ke du singe mga aksya fila share laga ke onzo ko pin boye bangan be share nga double check na age share ya mga mayen ala yok shipen malutut magat matang na kaya yok shipegatin kain lotela na dorek makin san gashikat ke Moulla. Это me service sina sikum nga kumvin kain ita ke agat chewrek makin astaklo naraki pelsing agat kan fashnamet atagani proile nakna spray ke mga shamsham kin kim dawa kien tagani lasha we be marshiruman kadin collaborated with tagani pray ke mana yok masik siskeshka en kadashwam singing kat kulo malap na sim kat papatamashin kashaw ki kat mo chunden sasisi komdiki kat ifin felsing ke spelom egat kaksagin kom fak kulo malap na sim ke kumrek makin kat na ketok shalom kat kulo malap ke molan dalik na dar shawla shape mayet na kayo wiyesh kadin kan wedok lagi felsing inora kisin kaksaklash ke kung nakakarangan kat na Meac kat anin sien ni nekesh susten av in felsing ekis in monika sharap si somna katlalal fungila lusen felsingen alena pos makat patachang na kemache warrior room tasak takisir pin lang silong kumaknas na sikat kimaingan kayo Kishbin kum sa paema wen kulo si fanandum taka misha kashbin makduklasha misha lalfin saksing ilela makduk na kayo walash akkaya kat papa katin nan ka ke katin ito la pelsi na makat eskat yang in lalalfungi la pay Jesus Christ il wen kulo si fanandum el misha te kun lendolo el Moulla mas na lo kalmeyen katefa yes mol lalalfungi mo ke fan wangan si kan jive na modikatle wangan sin kan exagat kan modikatle sain shas or la vinsaksin ki wen na tum wanagat ngesesing kuminak manas ikestam danin sias kadin dilapan Moulla na lom ki mapespes kumrela ki Moullash elapan nanak manas lom na sis ki masuwa makat orela kapatachang na ki Rakilin Sasi singe this is the day that you have made, Lord. Kumusiga din chilpataka. Inakfutodo yekat na yirum. Nafaka Moullash ki kadi justane ki sharap si somla. Kumakkalami ki mas talomla. Inge na ki fuloklan mwen na dum. Katkan matawag sasi. Pel si na makataka. Inorela connection lash na siyum. Kapashput na siyum. Kumchesam ki makuduklash. Laipang nakatalap year na roto. Maingi kumaknas na siya na snow. Arulana encouraging akkayakat kadingan fasheng fashnamit. In lo sien vulwas kinuknugin mayon lom. Ingan karangan kat kish we kuluksing. Panangin wimat wiashma matay na asyurla. Mayt lashmam da ke nursing home ka hospital. Kafinnekat mamas usaksak. Widalik natarsin nom kelbos kat pray kashkewa kat papa. Yirum make fan na kat kanfon la. Kumurekat la kumitayin ni nalasha. Kum shak na mata fintron lom in command center lom. Di mamasikyak ni. Katalal fungila fosya clash misingi ke shutdown lan government lasha.
ke oye pes ma our mainland politician ke orela division in mashlon moeta usiepe nakanalash. Tagat kulokan ke kaslum da ka ikestam dan insies kadin kanita aklin mapais waslum. Kaslum bangun kadin tiap tatyang nage ANC. Mayin ANC eragat wiwi met. ANC kosala matash. Digi masiwasa. ANC eragat mugikui anamat lalfon. Kumurekatle kometa enin nalash. Ya kometa lakat enin nanan kapashwot nasyum. Mayin kat fintie o ngaye kan sikyak nasish. Kat kulomalap nasyum kat baba. Lakum katlash kat ngishekum nak na semista olum nasish. Kematawa kinta kay ilash nagasafla nagifashilik. Katlalal fungikom. Katlalal fungila kilang silom. Kum sa pamawin kulo si fanandum. Inda kami siya kashmita. Panagke dusan Moulla lalash kat ngishe kumnalana kashikat katin katangla makulukma etakain kishankat katinaya nakiwen na dum shafeya eles mak ka luti kadin fakla kadin tuvin mastalom keinem kashikat sakulan fast mit kipelsingi alal fungi wen na dum Jesus Christ. Amen. Lomalap ngay alen na lang si ispelen kaksagin kat faklo malap na si was mo archipelsingi penwikat katin awen na naklasha na ki kaslan kat ay tayo lagi malutut siyenge oktobalan luo kitasta Sivya mo Ahknwacsnwacsye Kowosla Moulla Jeremiah saptakos fasimikos kisngalakos pange na pana ngara inwina luti magadak fashilay kaya ki sapta tolu kel Jeremiah ngata kam tawak ki sapta akos shinge iltaka orela anen pang na ki pang singe mana ki auliyak iltaka met ligi malututim singe ora yokshipe kadin sumnage kadin kain ettala me shumanek ki fossine ki akos fakat kain kalem na pae ki fosti me kos na ki fossinge lakos shima malutut misinge ashkenge na inwina kalem yilage kaya ki pang sina sil Jeremiah len eken simet pala sina sikyage ki elanin sin ni nakela el erek excuse ke mo el foslele namin makatelakie kat papelakie esikyak ora me efa wangen tafung lagi malakalemia nali na ki pang sila na sil Jeremiah elvin reluctant elvin siakos na siya sa masla malakalemia ki sipang na ki auliyak nangakum shoot nan ka nagashife na faksilak ngila ngakum finteara orek mga kumara misingya la finnem tanan pangyak akaya machiwiyash in sham nasi ka fakla blokasi ki payapala ka finnen wala yakla unsuko kain orela mawusin nasi pangay kata o iye mga kumkan ngatang peli lakat kanakyok yedok shalan gata nga fakin na yok shipayers na yedok shalan gata narati Jeremiah na ay siya ma kadin tapela ngon si penakat tabasang na sil ay siya ka Jeremiah ka Paul met kalan sa plal nge papen ang ngon matal si ma siya sil malalikiye perklit nge in makashikat
Nahil soak na rin kat papa. Nakat finnan katana eliquipika di dari. Katin eken met mais omrakalan sa plala. Akyoki dokshay lala. In wangin alalo, in wangin sangin. Ke Jeremiah saptagor fossi fani na kagor fakla lem kadil fak met Israel kos fin lang se forla kos forma na sik kos fin pay na sik e sistema solela e mga nga ingen na efa ta fa fal kosin falakinik matan fel na kayo fa siyak sigin akin se o yelos elos fa kaksakin ya lem kadil fak na sin machuda at Jerusalem ak försöker folke en masonna i Meac. Nimet jukujevde sonowo sin masplon kokula. Kosmet chuda Jerusalem kosin karanganeng waleang senga lemkat lowos. Orelen maslok ekowos. Ekosin si fena kesekin kowos me nasik. Kosvin tiara na kaskasak lage taya koena keshipen ma kolukosara. Efa furer e wangen sieka in konela. Masika treaty nge iltaka as a plan of repentance. Plan sinake auliyak. Pa first sinake akos ki Jeremiah sapta akos takoy na kalmeyen. Kikas fototo. The Godfin first by first year nagfasimit ke Jeremiah akos. Si fakla lemka del fak met Israel kosfin lang se forla. Mayin pesing et alena tingtingi ka keke kawaloski malos konsus laki magluka. Na bail fakla kosfin forma na sik. Kosfin paye na sik. E sistema solelema nga shangaingen. Na liye kaya kigataka nga kapsha talik Israel nge ma katpa osia talik Israel apa Comer. Comer elaklal funjal osia na talik din kat nge forlalakel forliki kat papa. Enget laligel kashalos aksikosyo kela mit madalalos ay itchepa. Na pangan nget lasi masamsam kunyak nge. Na ingen el fakt na losin forang na sil folok no rol. Na katina na samla katsingel tama na kayo apart fakt la kosfin pay na sik. Na sista masolela mga sangay Nikom esin na katsaye Nikom arana sin katena masolela. Di Exodus saptolongul vastolu fanin din bange. Ay pa na Nikom kosro. Finashietari akom sul ba suk tavan nget kadisiye muri na sin siye pa na siya pa na samanyak na kaya na kung finli masap makat na ridi masap singaul ki alunutu denge Nikom esin na katsayak Nikom rana sin katena maksolela kakatena maanin kasaw lang ka felatin ka yikof yifel kung finli Nikom esin na katsayak el masap simit. Na kung finli masap si akon koski layot leonge, nikkomakmas. Kung finli si nakatsay, komisyatari akmas. Nikkom rana sin katena masulala pa masap si aklu, masap si akit ko siya pa, nikkom kusro. Liye, kadel panglol Moses. Som na final Sinai, nanangol for nanangol. Ekil folok alus masap akiyotlu. Nganakin lakom na wisyu ko namin sette ko siya met in the 70s. Man pangan pa siya flasing am dawe ya.
Kada sumna wan wangan sto siama. Kada sumna wan ne ushene na taga. Na tasi mit la tain musi. Na ushe ka luan to ka kat kaske mit na ta shake shene na lasha. Misschien het alik nge dat sto siana som pakpagush. Ta pangan nga fakken la. Gemosi sel som na finola. E fukat papel ta shakla le fulok finola na tena. Il sang yot luol. Te sang na ke masapa ke yotsi. Na pangaski nga kalmeyen. Men siene ke le me koske masapa el mirrori on koske ke singaud. Ale wel el malankata. Nara kat fin loeng na ke lem kadel fak madishrel coach fin lang si forla. Returning si lalos nge el tena mut ke na ke emotional imkena. Inta ka attach should be ka passion na sinkat. Me pol el fak na sin mit koren na. Mold sasya lu koren de me ko singalit kos. Alis kya ni sami fosnge. Kat ka passion na sinkat mamatel wangin le masasyan matawag. Nara elosevin ka forla as much as it was a plan to demolish the idols. La yok plan si main kanaus na masulalange masima yok si pa restoration of relationship singe. Metlo finauli modela auliyak. Namatayan si kamukuli si. Nakatpa padalik na tayo restoration singe finauliyak ka. Dahil tayo na follow ka ni insamsam. Tayo na restoration si bangan. Nara tayo na maupesi pa el siyak si dahil nga. El kena masimit kuminsisla masulalangan. Manasheshi. Nikome sinakatsaya. Nara efin paelo siya follow na rol. Na was destroy. Ayan na si object of worship. Nara kat finnan ka nakita na casting a metaphorical part of speech. God was telling to literally take take an hammer to the idols, bust them up, destroy them. Na physical action elwi emotional action integration pa kapasyan election na kalmeyen outward mes akal si science na ingena del foloko in mataklang sikat. El kalmeyen del kanaus na maslala si mama el katlem tasi. Di kata pala kat pangon mom lem ta makuluksi. Ki kumpaya ka kum enin na kuminalek karangan siya uluman. Nara kumeli motive spelan mait ma shike in warang naga siya uluma. Kat papalita ma na kaywa. Ilem tayo makulukin ta kakanaos na siya ulala. Na in the same way we clean up our lives. Na maksinsiyak si mata ko pa. Fin bang faklan kat papa kimasula lang lapaka lang sila kum na sila. Messi in the way. Makusrekat lagat kufla sangkaya sin kalan sa pela. Skinan ka masingen. What is it that I love more than God? Nara finas masigat ko na ma elyokli lang sila na sinkat papa ta masin kasao. We need to get that out of the way. Be done with that. Mayen eta ikla na in masluelasi. Magadak flatsi. Nara pile fakin falakkinik
kipelsi makum orella aknas na sila mga makumin aknas na silangan. Pafosyak lu avakya. Nara fin matan fel na kay wafasyak sigin ak in sewoyelos elos va kusensya kusekin ya. Na masil vakne pa. Then God asked them to commit. Ilgin as commitment jimit. Na commitment jingin tagake oyen falaksi. To swear, to take an oath, relasi pledgean. Masingan in ka nakalimin sin public component jingen. Ilosin kain itala art falaksi rikle. Namen katsamram ke ancient time bang bel meta. Wangin missing a legal recording system nge ash in manang papenan ke phone nge ngakan recording phone sang shukye percent mwetsi mo eldorella verbal otsi bela when mange ma yoksi bena ke plan me masap ko belsim orekle falako when binding agreement bange enanayak significant legal ramification ke mayok na kayo man sang karangin ulila singan ash. Nangafine usisi samram ki pepalama insang si pitsesin kalim di kiyakata yasilak nge. Pakat papelwela na sili prem. Il panglul ma en ilaswian na il faklem ash ulila si lal. Pusindalik natal en lasang lal ushu lal pangan ma singa samsam kuna. Narakat fine liye na ke kasinge covenant ka na ke ma wulwul yang na silpa pe prem. Nakat kapen liye ngetang liye pe kausis ko siam ngayon sang akataya masinge. Nakat sumne ke siam si wuklumi ko fasak ko sakla. Ngayon na sinlem ka Thailand kya si Kowosla. Alu na silpele na kewa. Nara masinge intakala ngakum matawak position niya art lasha tikun falaksi lasha la pange makate tu feo. Kaya nga orela otela silak mo fin nga ka Moulla ka nganda ka wika wos alu le fanga fashnamit. Nara tukun maasima nga samsam ke binding agreement si kain sinamarekla sinkat papa na sila prem nga Namo maluo eluse inderslaken esang akkalimila mwetsingan el auliyak. Esam kim tawag nga chanam kim kulsi. Dan gela naklal funyel. Kafin pa o siya comer. Na fin ash folokanisi makat sam kaya. Dalig hindi ni shrangin folok na rin kat. Nainge na ilki pafastolu singan tagaki alange. Lem kat el fakta sin machuda at Jerusalem. Akfusasyak fokken ma suen na Meac. Mesikat kan kapsama singan na kaya. Katkan ngatlam daw kliye samsam silan Jesus ke kainin fuste akos different soil mafute kain sisife sima sisaki ngona tagangla sima skin kap anfin yoda parfak ne fokke en masuen na Meac. Narafakla nimet yukuya futes na was in maston kokula. Pangan sibe ma kapak te kokulat kati kupoiye. Aski meto singal dolu kumfinriti ke kalmiki kakataye. So, ingena in cielos enina na committed na sinkat. Padel fakla. Kalorek makin metaphor ke iplani me. Agriculture metaphor. Met maime ay kalam ke o yesing si mga sangkasya yaking high school pa ke freshman year na ke senior year laga
nga orela kitin carden lak ligem da ka kayakin cabbage kina sin peace corps ka bona fide teacher ma kasha ka jega la na del molin si nara nga ka it ka ne tala vinkat te kalang ek bo fok nge na yukuya singe ka benelia na kung folok na ni introduction si ke mantea plucking faisek na planting pakat ta kain da lipit siya si ke introduction siya pange na masimay na nakingina pa cultivate your heart lien makumeli likiye ka yukuye futesingan kiyan fok nganin makanalena kapeku ak fuseshek fok kiyan masuin na imeyakan nimit yukuya futesano wos in maston kokula nara metaphor simit nge kishamram kun cultivation of the heart liela insio mashiye kat finishamram ke futesi na ke soil na ke foka kung hindi kia futesi nga ne kape katie na ngagumwet maliart la shola ashleven ke ka sissis la ke shangosha akat pangon magate ak fashi malankata nara fakla no field is ready to receive seed until it is cultivated futesil de kain ace itak efin folk singan soil singan kumte orela ma kuminak fusha shilako ak mungo mafalin sang in mayaka na panangara soil ngan folk na pakpak ka frara ka megum yok fe an el enena kumin me orela in masalcha lelik ka broken it up break it up na folk ngan pa orek maganyak na ke art lalosan malalale na ingin that they can get rid of the marshalla mama it's in the way na nasikom ka phone singa is in the way may orela nga kung sun nage Facebook ni katorela ma kuluk katara na sinwet wiyesh kakatakakik namdak law na ke metiket pro na singat what is in the way nara ke sikyak broken soil singa kat cultivate die me soil singa na ingena kapriyak na ke metsima artla masalsalla ilasmakle na pasiselle yematan kat na ingena kat papelitala ilakula ni skaslal kalmen pa futesingen eltekain me tiekapek men cultivate wo soil singen na kalmen pa art singanil akula na pangen me metaphor si ke agriculture ke futesi soil machisel rek magun ke meto sapta singal tolu fasin ke singal toluan nara pelsima mashallah ka masima it's in the way nge el wangin laliki yematash na urine kat na ingena kat matawakin itola kat ace katyang na sinkat na pel sina makat lalalfungi uchak na rol in lalalfungi kaya na Holy Spirit singe eltaka na Yerosha tekan somnikikat nara pachem sila kalimyeke chem siya vastongol siya lange kimainge sisla la fok na kewa eurek makuluk na kewa ko sinakpa si selye ko na sinkat iskasmail akie in siovos siya eka in moli Kowosla nakatfindi na kipayapal nata siya kaslan kat kitchena si sniki revelation ka fakyak pangan no yelan kat papan sham na sikum that's his means of communication to us
Katikaini taleme katpabeli eme longsikaini nashish katfin bilesha kadin som shukke kastala. We will never know that what God intended us to know about himself if we do not expose ourselves to the word. Nara yokshipeng amin som rakay no yegat range. When katfin loeng na ke oye si masikyak na sindalik din gat niya istri lalo sa measure del furla mental tena tupuk akosten na ke kastan gada elo safarshik kin kastan gada nara katasil dal da furla peanin asin kenik madelorela ma depena fal da ke langalenglan gad el sangkayak na selos e oye pe me el sangkayak na selos tajakta langsilal na selos tena wangin le nara toko kan med Abraham Moses Joshua ka finnes sol arpel madel sin problems ke pel madel de pena iskaslan gada nara masikyak kyan ba fact ma consequences it were devastating mana elia sikyak ke spendel de isan Magat fin loen ka forloken na ke Lucian Moulla ke gaslan gata ke pel si gatlong o polil fakla ke gatlong gaslan gata el masayla lal fungilasha alal fungimas ke room saptas ngol vasingalit kors fingat da fung da aske puklan room nara el fakla gasla te kind of felbol na sir fingat tek me akola artlasha na ke kadin ace Tashak taki kastan gat Belgigat sum nage elu se finshak. Nagat finnan ka nage fakpelal aisya fakki aisya lammal me got fasingal si makaslala te kanta kona yoror fela e folok na yuin gat pusie. Nara ki fak o ingi katinin na nalna receptive nage kastan gat. Kan me pagatin te plesha. Na masil siya siya nge ki fosya kakos nge e shamram kun nage kadin shikatle. Ana kadin me rela declaration che mo kalpange mga ero. Nara katfin folok lebe nan ka nage Exodus sapta singalya sapta se metigi Exodus long ulki masap singal ki fastolu nige singal kosh matako. El fakt na sin dalik na din kada ang ilangan sil Moses fakt na sin dalik na dik ngayon may wikom taka na shopun final Sinai ngake kun fact na silo sin ot moton na taka na consecrate yourself siya bangan medus kate na ma koflovol ka taka koflovol ka defalok na rin God ano natin siya consecrate yourself nakat finli na ki atpe o ye malos practice ke pukmato ke o ye madel ke inaklin ya ki ka siyak lelos mo ilosorela declaration lalos na sin God na siya pa ta kalmeyen ki talik na din Jews nge Israel nge finta vana Jews oswayak na vindalik mkul siya len siya kalkoshan ene na rekla akal sina selos akal singa patel fak mo Kowosla el external na sign siya na eliki na internal sign siya makume eta ke papol lefat ka shamsham kuntukla katfin mapayas lang siya kat na wangin met kanita lang sisingan niki na katakalim ki external sign bahil mo external sign nga pa ekanakilin yak ingan aru arain wo
finchak naki stakluk naki pasisiel matangla si fena limfe wangin masaplain mange pange kiga te shamram kin naki outward sign ka internal sign darak na circumcision chinge iltaka as an external sign of an internal covenant nara si o yema kat anakadin force kemusingi be kilay na lungi pa ke New Testament Christian baptism zinge elorek John Baptist elora kel Jesus na iltaka na serve makena as an external sign of an internal relationship na kung finli malungi tana baptize yak na kumana na kalimila insium kumrela commitment si na maasi kumina lekalim kaya pa eta ka keipsiak lumat ka samsam kungela kinga kum luti kaslan kata kat ene na nain matake makaslan kata fa na kat fin matake na kaslan kata kanta ka shun kat folok na yorod pusye sita funglen luti ma sila na lungerek magina pa kumvinde baptize tege ko kumtikain wiyes mul mabatbat stana pa masingen the baptism does not save but the water is a picture of what Christ has done for us in his death and resurrection. The picture is real. Kung kain baptize le, epe na king ako mitawi leo. Kung kain baptize le, tasakta, te kalme ba kum guarantee mul mabatbat. Kung kapen profess mo kum mitawi si, kum church si. Takat fin de lieng na pay inas auliyak na pay silas. La Wednesday gas kumatengla. Shenri gas kumatengla. Kakumsum nain kova, mdain kova, baptize ne minte yak, wangin pena masikyak na siya. Kakumegen ita with church. Ene na napay nas isustain ngan lakom. Mungkat finti na manganil symbolic magana. Nara kishamram sima, takang consecrate your artlumen pa na singat. Metorela mang kung baptize te ko vom tangon kas kam ta anan rek force. Nara pangan kata oyema sang akilin ye la me machinganel shilela then kain lafukan siya na lafukan na lolla na singat. Nara si Pesir Jeremiah shamram na silus ke Kowosla singe men kaya audience silalngan in Pelsima sikyak malutut singe ila circumcise ila Kowosla. Natin na problem sinasildal. There's the masi matalin nantaan ba the circumcision, their circumcision was only skin deep. Akal sina ke may kofin din dalik mukulik ngan. It's simple sina. Napachar maya ilakalimila. Okay, you've been washed in the water. Nahil kapsha na kela kung kain matawa eksasya. Ay na ke futesya yoki ke soil sima kan cultivate na in fact na sinadiyan sila ngi ke kumrela o yesingan ke circumcision silumgan nara kanman ba kum commit na ansi si sham ke oleng sa siya in kasha ipsing sekiyes si makat mo fototo ay mo takma siya ke pel sinalila claim ila auliyak sam la auliyak pa cham genge
Na kalmeyen ba sekiye silta kaş plan silal inak kalembila el tale na el shuki nak fonye yakle ke tafung le like katashi klala na mana kewa malorela malita makulukela el takka plan silal pa in kain itakyang nasil may salvation na Jesus il longa ke plan silal ngin al tapuk na baum di ke luksap ta singal ye fasin na ke yavakla Jesus utyak na Jericho Fashaslawe aşımıt kullanmıt eseni taksinense inil pasekiyes. Sesiye sinmıt nakasha. Eljikilan we liela setisias. Tarak ta kejipenel met na fototo se. Aral kufla liela chisias. Mayen meta aulena pas. Nal kasas na met e fanyak na ulunsyak sa komorsuko. Ilan kan diel chisias kel fashakinense. Geçiye sunense el ngete ke fakna sil sekiyes. Sekiyes salaklak fani mayen misenge ngay matayin lomsum. Gaslan kat tekan falok na yul busye. Çiyes de somnorun mit kataşık senge. Çiyes silaklak sekiyes silaklak fani elingan malalapin isel çiyesin lomsil. Mit na kiwasema inge elos matawakin torkas kasefak. Matsinge utyak emtain lomsin simut kulu. Sekiesil tuyak efak nasin lem. Auliyak abange. Lem ngaki fak na sumla. Ngay sang tafo may kasap lok nasin matsakasap. E nga fin takye pala katinamit kima lalos. Ngay fa akfalye nasil pelakos. Yok lagi mal nga isla. Sel fak nasil mait na kayo wala mo lango yakle misingi. Ta mait singi lo yepe mindful intellect natal eprem. When natin mait ilta kain syuk in molela mait siya tal. Na kaya kat finnan ka na kaya when natin mait ilta kain syuk in molela mait siya tal. Akat ka masapi mait. Neslape wallah. What are we doing? Kakat ka inak fasci gospel singe. Kakat kita correct dictatorship. Mayen, mat nakuluksi. Mat katashik kit. Me mani bange. Alemel som no yol. Samking av akla. Pelsi gospel singe ka. Mat sisun lema. Mat singa nelekle. It seems that the evidence of the residing salvation il na planina ilen the auliyak. Nara ngamay kaya nga sam kunla confession is sinaligi repentance. Confession ba kung anayin lem dalek. Repentance ina nang kalim ki na elte feelings na. It's an emotion. Ina kalim ki action la koma. Repentance singa ina nang kalim ki orek mama kain fakek. Nga kum te should be folokle anaka din regret. Ngatali mama katafong lekya regret ki mange. Men pelsi na makataka na yol, for la popol vakke luo koren saptal mikos fasingalit ko siya. Namayen repentance sing alena naiyak na pay. Men kattekan Moulla as makuluklas. Naksinsiyak si mataka pa.
if you have a sin, finash makuluk silom, you are dealing with it. Neingin na siya na lang siya kumyak. Kumnan ka ke. Sinsiyak singe pa, may plan luman. What's the plan? Pangay masimainen, sinsiyak si mataka na si kuma. Nara, sinsiyak si mataka to ko pa, ketukun gas makatorela insang comfort ka simwit mapatatyang naki maguluka. Gosh ke pa na ingin. Katara fa kya, eme plan si makatorik makin nge. Plan si ngan mafash ki makastan kat fact, kananak na lash kat, siya insang nasin mwit siya katita mastawa siya katara. Kat sugar codi kada sang plan na paisi kasha na paisi ma tako ki kaslan kat in fact mas was pai diki na kadin sugar codi sang mas mamatse di ma long may ilke isa mene ilyana yokshi pa masinga tako kaya ilyana yokshi pa sikyak fin katitala ashilyasi akat siyangin kadin tako fakla mas was kaya nara katina ilna nitala ilna nash plan of repentance kadako fin arch maguluk long shikatya. We need that change. Nara ke peji machamam ke change ke katikan tafana ita wile namo katekle. It takes time. Nara usina shish kadin motivate la. Il de plans in a lankat nga kumin kain auliyak. Ail julpe fal na kingat katlan kata men finash malang shikatya. El kushekat na ke fin shaksi na ke mol mapat nge. Paila el fakmo wangen simal chekan chena nakmanas na ke. The second la mama long shikatya ka. When auliyak el part of God's plan. So plan your repentance. When your repentance is part of God's plan, pataka ke Jeremiah sapta tolu. For singalun ke singalalkos. Ay pe for sakos na gelu. Na pafak mo na eta fa fal ko sin falakkinek. Matan fel na kayo fa siyaksik. Inakin si uyel elos fa kaksakindia. Kat papel nga kumintiye. Auliyak akat falakkinil. The idea is that their obedience, many nations will be blessed. Idea is kaya ako stensing el masi may usin siwo na kimutan fel pespes. Napa kifakla Jeremiah ke sapta tolu fasingalit ko singalal ko silang in pelse Jerusalem eva pang tronon lemkat. Emutan fel na kayo fatakeni we inalunasik. Elos fatie civil pe fastikuninse likkeke ekuluklalos med Israel med Juda evatakeni faloko ligi sholalos inene bang. Civil faloko na gefälsing at the sang na sin baba mato de mos dain me usulal neto. Na naging afak pienga auliyak lalo sa te manasilos si fena. Mape inte mapatat kuluk na felosan tarelape elia na kimatan felsilosan. Narakat fin loyang na kifaksingen, their repentance was not really about themselves. It was about the nation na kalme pa decision na yoksipangan. Inkay nauliyak.
Mayen makuluk na kewa ar consequence ke. Nga fact yo ye jinge kaya. Nathan na naknas na sil David ke kosho si malran sil Bathsheba. E ke sallallahu lalin ligilya Uriah ke frontline ke meune inenbo kiela. Naraten nakmassi ban sallallahu de akmassi. Na casting this of akma, no sin, wangin makuluk, ever takes place in a void. Kalmeyen pa er consequence at the koke. Mama katpangon consequence ngay pa fin pa nagal David, dalik sinadal pachipay me tamise, pang consequence. Nara, kain negative kapen positive, tarak the positiveness singay sikyak finasha auliyak si. Kel David, el tangnin si masalsal maneten el makumba maitse. Na el tena, kansi ma follokin, kami el tangnin si masalsal. Pa fakki samlam ngal si vasingalit kosh. Alak kalami pera ki samskungen ma pako mutak. Nara, kepel si masi was payanta ka, na auliyak sikya ka, kat follok. Kat sivil be flok na yun Christ. Nakadaliye la plan singin na nasikyak, auliakil me na plan sige mul singe. Ma in na nashi. Nara in kaliye na ke fossi na ke ako singe, pachar mayail usi na ke warning ka mal sinsin kaya kinin sikyak. While fakla kos machuda Jerusalem, kosin karangan ng mulang siya nga, lem katlo so relan maslo ke kos. E kosin si fan na kis second kos me nasik, kosin tiara na kashkarak laget taya ko na kisbin makulik close ora. If a further, e wangan sikkain ko nila. Napailangan, let's not play games. Let's get real. Narak sinsiyak si mataka na si kumingina pa, me lang siya yakum. Me asin Moulla kum mga kuminan auliyak. Wangan si mama, inin na nale yok. Na finwangan, na kalme pa nga kumalasis lain ngon. Na mwen example lang akum te kan kiya bakat. Mwen fakki, nadala John na mo, fingat fak mo wangan makuluklash, na kalme pa chijasil kikiya. Esam la kash peshtaga yurin gat me. Elita mana kayo. Katte lang si me initekle mo insi wonge. Makati insi wo kaya nga, it's God's money. Pel mga akong mole kaya nga, it's God's time. Eh, mo kay fan na pa kain nanaknas na siya. God's forgiveness. Na final nanakmanas na si kum, naashmet trespass gati, efaka isya si kum. Kate kong ta kayo ni na ke nanaksingan shukye, ka kate ara oya si ma, ilfak mo nanakmanas na sielos talos cheta malos ro. Namen, kat finni na ke wala na langkat, kalmean pa, kat kan sokap mangin artlasha, katita ke wala na lala. Meac ka esta ka lang sila nga likikat. Ash, may kat hindi mawala na lala, na kaya kat katinta ke righteous living, nakatte patatyang na ke
kan mulji saye. Makat kalensa po lasla flesh shakna tafan ngat ngat nagi kan oji si mashamon nagi ekayaki matayan si mukulsi. Mange eni nakatin kain eksin loeng nagela. Bang singe ta kala na yok ki auliyak singe. Nga kuminte fo shaklame kalmen auliyak. No life was ever changed over a bad feeling. Nara kalmen faksingen pa mamanga kum regret ke inte regret la pa relagat taka ora repentance slash auliyak slash ke. Nga kumin inse engan inakulala pa nga kumitkuluk orela plani na auliyak si inta na yedan katlash. Nara sinsiyak si mata na si kumaba ke malutu chike fosi na ke akos nge kanin lang si fakasima kat papa ilara na sindalik chuta nge ka art love si ka soft love si na chermayail akataya na si kum la mekalmen auliyak fakya na ke inwi pa na matram kuni kaya ke nga kumitala asna pelma katena tu ka kilalal fungi lasho kakatlalal fungi na paila kat papel te wana nga kum el faithful bel na kaywa narakat fineriti chermaya sapta akor fosi na ke akos pakat ta shamsham kunyak na ke matawaksi mailak kalimye shipen yok shipen auliyak singe pa el matawak korek magin pe na ke futesi na ke kainin soil el rikmagan agriculture metaphor el shamram kun na ke necessary steps na ke auliyak singe en ma lem kal el fakt na sin ma chuda Jerusalem ak fusashiak fok ke en ma so na imeiyak nimit yukuya futes novos in mashlon kokula na mesikyak na ke en Israel delfine auliyak na bafakla na lem kal el fakt na sikla Israel fine for la lakael paye el volakal chuda Israel chuda chuda ikatashi el fakt na sik insom fakt kasingin na epang Israel civil pevloka na Europe Israel pa Northern Kingdom para epang konfinne tie pa na sik nga pako to ne nga fatie kashkasha nga fatie shuk ke malatlak nito masif fan na kumin fakakla ashmakuluklom ke kom line lem katlom fakak la yesak fulful na kiwa kum sang lang silom na singkatlan matan velsaye elakum tia akos masaplak nga lemkat pafak maingi na paid ma faloko kosya tia painasik kos malak nga esisuos ligi kaisisi disishik eluosios ligi kaisi shuf nga fa falokin kos me na final sayan nga fa shoot na siuos met kolsya akosya ilos fa kolgo was kilal met eitaek nakikosya pasinin felse meta fa tiesi fil kassas ke tempel in wolenglok ilos fa tiesi fil nanka ke kaisam ilos ya tiepe enena ka nanka norela pe sie in pelse Jerusalem va pang pang tronon lemkat en matan fel na kiwa fa ta anyway in alunasik
Elos fatia si fil pe fastukunin se lykkigea ekuluklalos. Met Israel met Juda e fatakani floko. Digi sholalos inanibang. Asipil floko nake felsi ngata sangna sin baba mata de moos. Da in me usulalos. Na pangen me slagen fos sinige fosakos. Fos ne mekos fälenike sapta onkos. Fos tolngul ke sapta onkos. Anen me journal sika later sila chermaya pasman yakkengen. Na masimas man yakkenge akkalemi main idea singe. Main idea singe pa bang sinasin with palasia is a very lonely call. When masir a lonely call singe na pa komerski kamintu kima pa isiwasa ama maita singa kumle. Para the call of a prophet is a lonely call. Nara katfinin ke journal lal Jeremiah ke fosingeulan anala norela complains. Complains langan pan mo anain mixed signal makat papel fact na sila. Niltin ala kalim ke kim dawek iya. Naro el fact ke fosingeulan ke sapta ko fact mo. Nga fact lem kat falatin na kumaru lang na kiepo lang mat Jerusalem. Skilong kasin fact sila ngan ke upele mango siya. Nga fact, lem kat falatin na kumarla na kiepo lang mat Jerusalem. Kat na safta si may taman na kayo. Kung fact mo, efars misle, o katla si pa onain kayo walos. Asur la Jeremiah kimetlal. Akalamila. Nga wayok, nga tiyakan mo tayong wayok singi. Insyak yak kisangin. Nga tiyakan misle. Ngalong may ukuk. Na sipe mama ara asur na silingi. Makisiyakos ng Israel. Lemkat kalen alfak na si Israel efa wangin lemwetwe. Oe na si me. Incrypt siya fako na kayo wakeo. Kin le. Kimaingi, kumeninan mulelos na nakayo. Siya kumkain mulela kisak na aspel. E nga fak, siya lang o iya nga finkaskas na sielos in ak esmakin yelos. Elos tikkike shangas long gaslom. Elos ishan makumsap ngayon fak. Lemkat kaskaraklom sielos furpain nga. E nga kofla na in sivil kutong. Na lemkat el fak na sik. O kwela kaskarakla na fintalik sisik ingenik. E na fin takaynilan matan fel fos. Mukul fos. E fa utokle pe met payak na kewa. Wimetarulen na mata. Lomsilos e melalos em tangelos. E fa itakyang na sin katape na met. Ngay kalye met in fel singe. Makisipin el telten am takemul matal. Nakidal tim takemul matal teltepen na kalim ki kaslan katngi. Ora Jeremiah kor fasingaul bifakla. Elostrik kike e shangers long gaslom. Lemkat kastraklom zelos furbein nga en nga kofla na in sivil kutong. Nara masikyak nga nga ba kat papel rala o yang na zelos to offend them.
inma delte kandiye mawowo makaslala akkalemye. Napafakla elosi shan makumsap ngayon fact. Nara paurela ma oyesima anay nas complain silal ma. E kaya nga tako fakin la chairman laman ki resign digi office silal nge. Market testing masikyak na sila nge. Nara katkain diye masima ekain akmusin siyala pa kan siyak kuma pa fela si makataske nga napanang e. E matawag na ki Genesis tolu. E ke pella iveta mape. This is a sinful world. The world is a mess. Nara panakatliye nga nga sama ni kaya ke matsima usna soya nada yayaklom alusingan matlumi siya alfailal kesiksi. Amate pat na friyak lom alusingan. Nan ka kumsom inalu. Pangon mo kumesom ni floko syudali siya uwan ang mga sikya. Nara masima na kaya Jeremiah pelsinge Inlan tala fella singe. It's a sinful world. The world is a mess. Masing ako minita ke fella si makatash kenge panakatliye mo singe. The world is a really sick place. Katliye na ke masima fact mo immorality. Pangan na ke makata makuluk masikya ka. Mebe sikya. Arpe violence, but then terrorism, violence, intimidation, na pursulan guys simet ke political fiat lalosa. Siya pa, wangen, ukoyen masa pa inwo, panga fella si katash kenge. Siya pa, yokle rap ko, na siya pa, ala na yok aliksang ako misingi, division sing ala yok misingi. In kasha Jeremiah la, fella si lalingi, papa nakatakilan singi na aspekanin mas, epidemic. Tasakta, may kas mga wik, tari lang nagi immorality, terrorism, injustice, greed, 8 iltal fashionlik be, nagi community ana wildfire mo. Nagi shango siya, kaya no yasalal ngen. Nagat finnan kam nagi mamasikyak misingi apeta na, tepen na ekta nagi masikyak ni pala Jeremiah. Katkan mut ko mo, pelsi pe nama, inge mama kuluk masikyak ki matashka, makat liye misingi nga Kat kapin kapsa nagi pelal noa. Nara, kipange kainin oye makat liye kuluk lenalan fela singi Nga kuminda initala, topsi fan na nagi mangi manwela. Mange inusemisa na si kumaba. Jesus. Kat na long fakek masingi. Jesus. Anay ka din fact ni, anay ka din mo, katsife na kapailak ko. El na napay na ikirikle anay kina ingena. Shek na pangan topsi na kaya Jesus. Now, ora usye elya sa si silak na si kumisingi. Si elya na si kumisingi apa. Mait to mama fela singa eninain orela in livable. In wo kataliki pella Jeremiah ka pelsi makatash kenge. Elenda na musle. Mait to mao. A shuken na shelo ste fact na sin machaye. Kamdana musle. That's a gross failure. Narakat kan ngitla church pasiye en mao yesinga sikya kuya. Top na ke mange aşki kastan gata. Malan church inak fashi inak kalemye. Top na ke kesen siyak na ke elya mama asha. La
ilinga mema inayakan. Paya pangerik ma rekla church ingan me propel akfashia. Masinga na mo may unwala si ma anna den arik makinyak. May taytala may inayaka den or. Nara katkain kapsa masingin na sin may tlash pinamama fakik lomalueo. Delita na pay maswas pay. Ilosita na pay kasi issue in community lasha. O katapela. Kasyap kachak na ranim singi. Katena fact la siwas na me eninayakin nakfashiyak le. Kepel si matsi el tuyak sham. Kun gaslan gada de fact la enaki effect eninan fakik le. Na takana shishka dinitola. Preachers yung el tena luti ke scripture. El tepen na represent ni gaslan gada. Manil takata sen pa na mga nila fact la siwas ya. Así que mut que na que confin som na que church ita matsingan fakot na nasyum ma unfilter la pange masiwas pay. In fakot nasyum la confin mata na que mga kumesom na in hell. Nimit som na que unia talik a portion. Nimit kikiyep. Pin preacher siya fakta na galem. Preacher siya in fact man na nasyesla. Confinera na mga iti auliyak yan. Kumeungaya. La melie que oye la coma men el papasta lasha ka si fe lasha. El kan lipsa el kan liel la megatashkea. Nara katkan ngatang li la arch preacher ma at the fact ma in juas pai Arshilos my fact manapay makadinin na. Dahil my fact ma mapay siwas makaslan ka din na. Esya nga yakilos. Para la silence yung mga samram ko na. Silence yung church nga. Mayin makime. This is a very, very lonely call by Jeremiah Alfaka. Prophets rarely have honor. Na masyan sunay klanim singi. Na isam kun la, makachamram kengi, market journal sila Jeremiah. An entire sila, lejimuspangi. Nara, en si mga kumindi lose sight kaya ba, kapun chamram sila lingi. Kakanun chamram sila lingi. El sin kun kaskasaklan kat. In patati findalik natal lingi. Katlikuya lingi. Mayen kat si malemdang masya nga makuluk nga el tekan diye na makuluk nga na wangin malara ke. Nara kel diye makuluklan in Israel jutang na melara la rik magin matan fel siya inta ka rakashkraklala na sinmatlala. Ngayon if God hates sin. God papel siya nga na pay makuluga. Nara kasi mga vake consequence kumrela makuluk siya tekan wangin consequence na ke eash wangin foid ke. Nara Jeremiah ilingi na pile fact na sin machudang ke kas me el sinsin gekin mat nge eptatang na ke mayun. Pile fact la ukya may ukugin saslaf fel xenofon sasa in yo ke kalem fakang na sin machuda Jerusalem in kang na ke city ma podiyak yak ko shing
Shishni ingenik na sayon, gaing komin Moulla, nimet patle. Lem kade lus mo ngaye, ekanaustan la lapliki anepang. Si se kanaustan matan fel mukui yaktari, wana suko lion otyak liki anin wukwuklal. Iltaka in kanausta chuda. Sidilan chuda eon masalla. Wangen met ematawe. Ke mainge no kumang nuk yok etong ememelil. Main kashkasha kupelan lemkat, tiena forligi machuda. So the people are warned to flee. Metnge fakekang in kangalik. Make lokalok madaka epang menge. Na fakla etele shun o yesi madele ale tong memelilla le yok. Tele anain palangal ni asur ni kashkashak. Pangan kashkashak lan kata. Pafakki Jermayel Shaman ki fastong dolnga long longer helma. Ngangit lali fela wangin lama wangin kanu. Ngangetek na yeningingo wangin kalimwe. Ngangetek na ki ola dana kushush tok ko wewet. Ngali la wangin met. Finne won yeningingo. Sok la wangin le. Enma imeyak le ekle yen mesis. Siti na kayo wakanausyakle. Nara inakalimila may kayok kalye na silo siya na upe. Dali na ako lang. Nara pafakla lem ka del fak na fe mo felo na fo na fa mesis lang wangin ma onfe. Tarakta elfati kanausta na fon. Fela fa me malul inka sao falosla. Elevatia kalla na naklal. Furla tari shulela lal. Evatia na ekleliki. Nakatitala, mayt nga dal patatyang nagimakuluk, na toplan kat patarangi, nakatliye nagimat pala, na mat pala singi, iltaka pangon mat lalan furla auliyak. Awangin kasha taka. Mayen, wangin kasha taka, mayen kat condemns the prophet. In fact na siya dala, destruction na taka. Shipean pa, may del reject kastan God. Nara esikyak. There's a long kastan God. Tengit laliki Israel. Metlan lem kadelos. Lafakan nol. Elos fak. Wangin may leoro. Wangin maupe esikyak na sish. Efa wangin meun kapelin Israel. Nara takakadindila. Met palang anain aten met shashay male. Mendel ingin na tilal ngat na rin kata del shuk approval and meta. Deke meta in wela los kemalos ashkia. Ay penakitara makatara msingin kat kain meta cash click like love ki post slash nga. Wapen na profits nga rang Nara nakana siya fakla kaslan met palingi wangin kalme. Oena eng tata. Tiakat pagkasis na silos. O nga iye maylos palyingin mana na silos sifena. Nara ingin na mama samsam kinyak na silos. Ya pasikyak yam dalal nge.
El tal fakla mange, safla yasikyak na silo sifen. They speak, but there's nothing to it. Sham lal talawanan wangin le kalmeyen. Nara destruction daka, anan wangin mit kershil dal, mit pala saye, salcher mayang mama will rikmange, matel fakatena mapaipe. Nara Ilya siurik lagi belsinge, to speak the truth, belsimam fraklama paisiuosa, can make enemies. Now, enemies can happen to be met pena lalos. Now, orala ilyasi. Nara Ahknwacsnwacsye o yesi madelin faklama si was paye. Nara anainash na o yesi nge sikyakla. Tena fakyakle fal mama chermaya ilki matsay ngayon wilal tawi siya po. Palma, God calls you to speak truth in a world that does not want to hear the truth. Fela singe king akumta ko shaman maswas pa na sinmeta. Tele shangakat. Nara ngakum ni samla mga shaman nge man din journal sinadal Jermayang paf sapta ko singe sumi sapta ngon kos. Individual journal silal bange para el chiko yakin samasta mange nga masipela ashish mayam das diary nge kepuko mange masikyak pangen na naklakilin misingi mana na shumpa buksingi kada mo ito rek makin misingi may pray. So if you are following Christ, then you will be called to present the message of the kingdom in an environment. Fin kumesha kaksaksing lumin fastigun lem. Na kumetala pangyak kumin kan tafel akaslal. Lakum tafo kakum ak fashigimunum. Na kumetala ash mweda tensis inasum. Na pa nganen sima etaka kumin kain non kala. Kume effective forgiving kum silela mo pangan mameran. Jeremiah sumasta ki journal silal nge. El sumasta na ki feeling lala. Na pa kipel sima analen anay nangay. Ifom kiepe kat pal fakki fosingol ki sapta ko sa lang na nga fak lem kat flatena kumaru na kiepe lamet Jerusalem kum fak mo efa misle o katla si pa na in kawalos egesinsya kla efine misle ta mo mi katlasan man katlas single signify war. Now again, should na flog in a kalimila, shikoshigin sham sing journal sinalal Jeremiah, the pagadustaka, the sham kun in well in missing. Nara faxilal Jeremiah, nange, got papa kum, sinak force, or elam with meta in force. Nakat finnan katana, ash elements you woke faxilal Jeremiah, and if in ne kasean bang. That's pretty honest. Honest, it is harsh. Ano pa kadinis? Kadin ka in fact mo, kat kan critique yung rekmalan God. Jeremiah complain. Pailangin, na pa, na nga fact, lim kat fulete na kumar na kaya pa lamit Jerusalem. Kung fact mo efa archmisle o katlas pa, o online kawalos. Panganen si ma. Taka na siya sila. Mga sikyak na false prophet nga met pala sa to nga etel mo eas na as misle. Na pa
enzima takakadin di na kaya pa good for Jeremiah. Kail ka nakile no yesing ya. Den na kare ni maluwa. Kung fak may as misle katlas singe el represent mayon. King ako miskaslan gata. Discernment da ka na sikum ka din ka hindi mo. Lame lalfak kay lalfak. Eikek na nasis dieten singe. Nalieten pain nanak. Eikek na nasis. The masima an ke chornol sila Jeremiah ngina pa. May talas ito ang effect. Ma na ki misle wangan destruction may sikyak nga. Na pa fak ki Jeremiah on ko singala ko fak mo. Ilusara onain ma na karetyagi pa kinit kimit lago. Ilus fak mo nga mana kayo wawona. Sak mao tiyan awo. Ya ilus makin ke ilus yara masangaya kingi wangan pa makin laltal mo. Ilus tiyan na makin kata shishik. Ilus tiyan na ngat-ngatin makin. Kimay ng ilus ya fa misya oy na mat misya tari. Pelsi nga kalye ilus paingin shaft lay yellows. Nga limkat pa fak maingi. Kicharmayal ko shingal sil fakla ilusara wana in mana kewa in mana karitya ki pakinet kimit lako. Ilus fak mo mana kewa wuna sak matiyan awo. Tasakta ensima katkandingin na pa regardless of this our physical sign akelma akalimin si ulan kat. Nara keshipen kisinsiyak sila Jeremiah ke fasinga ulsima anak ko min kia pekat supaya mami signal nga na kapun fakla Jeremiah ke masingi bal fakla. Kat papel na rel na o yesingalen ka nak fosye kasimit pala sa to. Il fakt na sin mit pala sa to nga den fakt mo ias miste. Ay sang katla sinasilos. Tarakta te pange masima esikyak may plemia ka nilkiya. Kat papel tigan plemil Jeremiah ki o yesima ilnan ka ngayon. Jeremiah de ka del te telefon naman kat paisang na sila. Nang ako misid pa na isamla simla Jeremiah mana na sil. This is his journal. Palalala finnekat il panglulen plug up kakanausla ka overthrow by vakla misinge ngasut ka na sumfin matanfel et toko siya na kewa in fasya ke in korinye e kanausla esisla en masayin yo sulbena makish ben other prophets skinagif with Palestine they were promising peace na why would God allow this confusion to go on? Why would God allow false prophet to exist in the first place? Ashipean pa, when kalanglan got yok, katel takoten, na sang mangen sikyak, opportunity siya dalin pala mix signal nga inkan forla na sil. Nara inages maganda katla pay me staklok inakalimila na sisla kadinitala message katam message mataga kimasmas lao katnan ka nakela
Efinetaka utaga opportunity kadin ripen tarakta molin metlasha ashna upesi mataka kadin fakla mapaijuosa. Yok nakipelma anakadin foseka. Nara ngausikainin me foski kadin shkilila kakade foseke katnanakke katia. Kaya nga otaka nga rek magin rom tolu fastongol tolu. Lakat na kayo afto tole. Na fasting fakla mait na kayo rek magulu. Elos na kayo at yasyun na pan mula na sima kadilako na selos. Nangasamram kun pienga nala mait pala sa tong edel fak mo as misle. Nagsinsiyak siya pa ifo edel fak mo as misle at share my elma sinsin kin maupe my sikya. Why would God allow this confusion to go on? Pangan kisinsiyak silal Jeremiah. In other words, why would God allow the false prophet to exist in the first place? Nabangakkalimi makikalang pakotin lala. Ay kipe sangsiye opportunity na sin met pala sa taong losin for laliki maguduklalo sabi. Na para lafak kaya kadin faking maswas payan kashalos. Nara kisiyak sila kingina kay rom tolu, fastangol tolu. Ke vak mamait na kayo rek magulug, elos na kayo at yasyun na banwula na si makadil ako na selos. Nara, kadamot ka na ka, ne oinge, mait fakak ka, edalak kalimi mo, kadin silela ki makadinara, o kishbin, akwa ki ma ash, ki mamait lasha, ki society lasha, ash ke musenge. Na me kalmeyen, fin pa, mait na kayo rek magulug, na me kalme nga ko mesong mulal talo rek magulug. Pange kainin o yesima, orelape, na sil Jeremiah for your life, o kumayas, siya me misle, ang auliyak. Nakatmut ka nakifaksing rom tolu, longol tolu. Mait na kayo vinorek makulug, elos na kayo at esyun mula na sima, kadilako na silosa. Kika tritiya, katena fosek mo, kikatena tangalye, lapan mula na sima kadilako na silo, na sesnge. Na pa, kada isfaka. Kada fosek ke, kada som, fak mo wangan fincha klash, mun kat na kayo rek makulug, na makulug ka pa unika tiya. Katena syun mula na sima ilako na sesha. Na sin kene ka pa fakla, si pe fakmat ka ki pa pala kadin nan ka pa. Rom siya vasingalan ko shkilong tolu. Masafalan mo ito. Kashkashaklan ka da kalimiya kin ka shaumi. Line makuluk, masafal na kawalan mo ito. Mayin oye kuluk lalos, lo shela mapayin tiyak. Katil kailos, mayin mameta kain ito ki kat kalim na silos. Mayin kat si fena lara in kalim silos. Finnet yakandi yakalan kat sa kawuli ilamata alal. Eki matawa yan orek levela. Kade la kalimi maingi kimail orela. Oinge elos tiakay na rakatay na kas intalda ki makuliklalos. Elos itakat tarak na elos tiena akfaletiel oina mafale elos inara. Elos tie pesangkolo nasil. Naklalos wangan sipe elalfun. Elos lana. Elos fak mo elos lalmet met
tarak telos lalfon. Elos ti halu na sin katse moul mapat-pat. Elos halu na sin malamayak le na kilaman mayet. Kawon ka kosro ka maurak-rak. No nge matutia lutila lemkat el eis elela makuluk ke kosro inak fashiya. Na pangakata oyema metpala sa ta sang confusia masiwas pailan kata mo. O wuna tena kuluk kosro. Tena kuluk kusin patatyang kimangan. Ora kumfin may sa sud ba somna ke romsie was singalagos ke longol dolu. Lina ke masafalan may tangan. Na lina ke factlan met pala sa tangi. Ana tenorek magin fast tolu nge ma katil eis makuluk ke kosro mga sinful nature, sinful sexual sin nge. Dahil finak fashe. Matafong le si pange. Pange katamama matutista nge akalimia. Men luo tamo te tolus nga luo. This scripture teach that all who follow Christ will suffer. Que los na kayo siya lang si in kin matal you're in Christ Jesus. Elo siya kalyeya. Nefa ko nge was matuti ke mas los fak mo akalimia ke mas mo scripture ngay second fall na ke fasin ka in Asian silan mo ito. Paano ke political fiat mo. Pangay kata misinterpretation lan met pala sa to. Dahil orelain masi makataske nge. Ekalla fak nge. Inta manakuluk si baka aske nge. So, lame nga fak ke plan pel si mga sam ke rom tolu, longol tolu faranin si nge. Nga ko minitala, scripture shrek na an siwas bay. Kasi na met pail dal furok aran may fossia. Nara kat pange na si marakat eninan tagalotela kaslan kata. When katamoy tayo rik magininsang mayak fossia masiwas bay ke inkenik ma eninayak na kya auliyak. Nara ki katsamram na kya auliyak siya nga Kadin sin kin pem katamoy den fak pakaten na inin na. When fak makat na kayo akuluk totole. Kat papel pangon kat na kaya auliyak. Na kadin te som na ki confusion men malan katawangan foske. Na kadit tola as na metlalel siya kulukla na maeta kanta ak fosyek mamakataske. Nakat na ki pel si masifeyak. Jesus in Fel Jordan ki il fanata pepta story na il tako confin buen natin gat kome kalayot nge na ke pret ef no lemil ni kin lamila sang top kolakan me nga kome sang tupuk katashi klasitan kilta kana rukoma na men siap katem da mut ke mamet singane lus usasu ko art palal ka mema ilas in maslos Esam la Judas pasetan. Al sul el sisin matamalutute. Paipola fakangan. Nara God na nakadinuto lagi kastan God. Mayan God is not the source of confusion. Then ako in malan God mafossi. Pacher mayar siya kaya ka kalimina si koma. Nakilta ka samram ko yung kadinaknas na si katle in Moulla.
Elta ko alana akta yana si kum ko din ito la eni na si pange. Elta ko fak kasin sin kaya kin machuda in kay nito ke. Para fak ma ukwe mo ukuk insasta fel xenophon sa sign yok ekalim fagang na sin machuda Jerusalem in kaing na kisidi mapodiak yak ko. Shishkin genek na sayan kaing komin Moulla nimit patle. Lem kade lusi ongaye ekanaustan na lapliki enipang. Siya sa kanaustan mtan fellow mukuyak tari. Ona sa kulayan otyak ligi enin mukuklal. Ilta kain kanausla chuda sidilan chuda on masalla. Wangan medam tawe. Gimaingi nukumang nuknuk yok tong mamalil. When kashkasha kupelan lemkat tiena for laliki chuda. Lemkat el fak in lensye tokosha met folet wangan palay klalus. Met tol arlena lut met pala wele. Na nga fak lemkat folet lena kumaru na kia pala met Jerusalem kum fak mo misle a katlasi ba annen kayawalos. In kayawalos. Pelsi taka kia fakke kyang na sin mati Jerusalem la sieng na fola taka yin masi sana yorolos. Evatia engshishik ne mena oklagulun wit ay fasi eng na upe sapayak na sin lem sapayak me sin lemkat. Lemkat sife na ba kalmeyen nanan kalal na sin metlal. Metlokalok Kalasek and Judah. Ngait lalie metlokalok. Elda ko na pakan yenga. Chero din may unlal oneng fora. Osnatala moiriki ikula. Wena shish kadashikiyakle. O Jerusalem. Olla makulukliki insium da komin kain mol. Kome nanka nanakuluk anenge. Nara journal silalsya Jeremiah el samosla al bangun machudangin daga aknas na silosle. Eni na sinapangan. Manil fakla elos finte aknas na silosle naki auliyak singe. Confession and repentance na deltikan fellowship with God. Siya taka na si kom kingakom daga kapasyang dahil na sin Christ Jesus. Ospel mga kume palala ana kadin tafaele. Iplak kum kaya ba kadin de shun kain o yeshima elos kya ka shikna ne som na ke kaya kaya wenge. Pel si masikya kat matawa kan ene na nash met wiyash makain kya shikat kadin fulok nge mapay siwosa. Narakatama makadin loang na kaya ngaya pa entry si bakat taga confess. Entry point si bangan. Naki-repentance, ini na sikyak ki oye, inakalimye, la pay na pay lakat, or la auliyak na pay isi. Na masima, or la context si ke malutishil Jeremiah nga pa, ililyakin kashkraklan kat maitako. Na usyeme naki-accept siya nga kisipin makuluklan taliknin kat nga na ngasya nga kadin fo siya kirom tolu longol tolu la met nag-orek makulik totole kat kapasyang na sinlem Jesus Christ nakat matayarol man mayarol na pay si was kadin de fact mo met nag-orek makuluk na nga sumpatatyang na kya
Chise si fena el fakta sin matayin ko siya mo. Convinsom kom tiya si Vilberek makulu. Na auliyak si masmanyak kenge el de mana na si kom. Auliyak si nge ma inu si pen siyewo na ke matan fel si kom. Naksensiyak si masafla pa. What's in the way? Me si marela. Ngakum di ka norela. In priority siya pa. Kat papatamas. In ka in cash na rol ki kaslala. Men ke forsaklan fella si mga kumaskenge. Mapespes pakat limdaw ak sikyak siskyaskenge. Kat ene na napay kat kadin tufe. Inakay kat kepelsinge. Mayen ngakum kat enan position ni kati. Kadinan kat naske enjima kat rapture ready. Matana sano talak yak singena. Na panang ali yokrek mga ngakum enan rengena. Sham sintalik nata shake. Sang scripture ngay lo sindiye ke. Etele nga pelong ye kain mga tasakta. Kat ene na katin. Fakak maswas pay. May kat fin sugar ko di makat faka. Manay mata kaya katuk. Mata kaya katuk. Nara atavan sintayin kiya ka nga kumni. Finan ko siya kika te sigurela ma si mate sunin siya ne papa. Kati take fungin purum singe. Natalik makain ka na fungin purum singe. Ali mo dahil ilya down the line. Mun kati sam. Narakat papa ilsapal ma Jeremiah. Jeremiah len in fact the judgment is coming. Absolutely certain that God will not turn a blind eye to all the wickedness. Kat papa di kan aray na mal silongon makuluk nga kumrela. Alien phone. Nara laurek magin katena matan fel insang usia kashkraklan na sin metlala. Mun kat papel siya nga napay makuluka. Napay na nga Jeremiah siya na sin dalik chudang Gastan gada ta kain siya na si kumbe musinge. Mayin nga kumuntasano flok silang lem Rapture flok lan lem nanan korek. Pangekyato yen masi mga akwot na kaya. Lava ka kavula siya, syuk metok siya kat. Mayen, ingin ang ako nakatin rapture ready. Nga finchak mo, ngan ganda kan la wuk da sham ke end time singe. May paraikin. This is perilous time. Pel na na siya katin sham kun. Rapture, second coming, kapsa na kay masikyak misingin Signs masikyak. Wangan siya ito, pelsi, mga sikyak the fact mo, ias kusus, masinga na, birth pain, ias rumors of war, matanvel line matanvel, skilian mergim sing it, divide it. Na show, line show. We are this close. Finash with fact, otherwise, matikan we fact. Ngakan fact, makat na kadin rapture ready, mdako la. Nara, pange si yokshibe en takalako. Pakanden si was ekoflara ni lo malue. Kishben physicality lo san. Katalo ekoflara na lo malue kishbe si luo. Nara ko siya online ministry. El kasha sima. Kumkain longa kastan got through the phone ka computer duman.
Men kingam ta kaulom noe. Ngaki long preaching ke gas ko shaibe. Inta ka on ko shai kain program singe. Na nakmas kajakat. Click like and share. Kadin kain tafwila. Nasin metla in rapture ready. Kat papel sing na pa makuluk. Oras palma Jeremiah len kan shamam sintalik jutange. Na kat met fake ko, kat met lan kat mangay kek lan asi. Malak kumin som fake sin met kuyesha. Met na kayo en Moulla. Kaksin kat ke malutut wo, kat kulo ke, kat kanda ka na kilusya singaya. Ngan pain ko usmata ko, wikat kilen mi singaya. Tamdal pet, Osi Thompson, wala malap ke may faklo mam nikiyange. Ayape na yung room to wall, tamdal Sue, Rodney, Tikin jam, sakluk nga kufla, tabuk kumbiyange, nga, dayaningi nga. Pensilina, tikinis, klamalap. Tikinis choder, klamalap ki Ashpeloman, tamdal Benita, Alek, Moses, klamalap. Tamdal Sebe Paco, Menelify, to Benchum, Amos Samuel, to Ono Alabama, tamdal Kenya, as always, klamalap kita kalaman. Epange, session jilashinge, kat finjakin mo, kikasalan kat, dito ka rin kain, matawak, tukun akataya marekle, dito, insyamram ki, kayak lan kat, akpay lang silan kat, ipus nga lo, fastalun kis nga litkos. Kadin kain matawak, kap auliyak ka kap me, di relevant silan, kai city devotional reading nakisife yok si makadata ka samsam kun ki senriyang masi ki senriyang samsam kun simet tala palaik sing nakadata ka lila me relevancy ke nakun masaplan gat gas kosholan gat folok na yurin baba namasim sing Ahknwacsnwacsye kos le Moulla. Pangan kata devotional reading makat makunokon ma. Eni na kadin ka kapseng na ki samram ke mit tala palaik singi. Pakadeta ka samram kuna. Na finsa ka palitu kadin kan academy pe kata structure ka centrality ke buksila Jeremiah. Ngayon wibe na makadeta ka saman ke iprus nga luo. Kat samram kun pe iprus nga luo tari mitta. Masi wak, pelsi ka data ka insul pe. Luti ke ama, anayin automatically mga taka. Ora pelsi ka datu ya kore kalu at na. Kumete na ini na notes, man kume archive ya mange. Man kat nasamon. Nara weeks hinge, ka data ka yok. Siyempre schoolan, itawi at ka samam ke pang, esro la Jeremiah. Aga naki pelan dawi, ita ka samam kun simit pala palaik. Na tang esro la Jeremiah singe. Jeremiah ya esie bolela ke aksasya pa taka ke unit chak luong ya. Nara alewon shish ka din kain taka lotela saptalam nga luo ke Jeremiah nge. Katsak na samam ke tolu ako sa pangala pama kat kaniske. Nara nga fay kaloi na usi kata mama samsam kunyak ke sapta siya nge na ke. In mo file pe na ke malutut siya makatask nge. Nara kapa si ma etaka na si koma pa katta pa siya na pa makuluk na makuluk nge as consequence ke eltekan fulaylan wangin punishment na ke na
nga ko min sin kun kashkshaklan ka din deputati. In deputat na fesh. Kana fin siyaw lasha. Kana fin community lasha. Na panga yok shibayan ka din dagan gemelutun kashikat ke. Lo malam sin kat nga Proisaf lagi gemelututa. Ke pang sin na ke auliyak. Pang sin na ke katin kain. Fast gi maguluk nga. Katwa fast lik. Lo malam sin kat papa. Ke siya melutut na yok shibe. Melutut lo ma kalmeyen katin alena. Akilin la kum changana pa maguluka. Kum katlem tashi. Panan ke molin metla shakat enina na pa kashalom. Inkain esik kalom in katang la mishaf matagana sisha. Islam melash ki makuluk kumasafal. Kat kulo malap na siyum. Ki kaslom matagana kayagat. Nakmanas wikat kat papa. Ki fasilik lasha. Lela takalang bakatin lom. Sisin ngan madalom nda wikat. Karangan kat. Amen. Lo malap. God bless you all.